و نبتنه باندورا خوا لسر ماموستا و فرمانبرین باشور کردستان کریه. 76 ماموستین پنابر ین لکمپا دومیز کار دکن او 8 هیوه موچین خوا نستاندنه. او راپورتا هانجی جنیز و روشا وان ماموستیان دشوپینه. 76 مامۆستای دبستانên Kampa Domîzê ev heşt meha mûçeyê xwe wernegirtine. Mamostê got ew jî penaberin û mûçe bi wan pêdiviyeke darojînên xwe biborînin sedema derinketina mûçeyê xwe nas nakin. Ev tiştekî zehmet li ser herêmê de jî hatiye û em nizanin ku em gelekî yanî ew barê astengî em naxwazin û zêde bikin ser vê herêmê û bi navê hemû mamostay jî ez spasiya hikûmeta herêmê dikim û serokê herêmê û miletê herêmê. Lê mixabin niha wekû mamosta ام دبینین هر تشت تخواستن جمع مستا لیدامات که کو بوار انمو چاوی یا راتبی بی دبیجن بین آخو فراب کنه ام نزان مسئله چیه تبلیغ مامۆستەیان موچەیە خۆ وەرنەتگرتن لێ ئەوان دەواما خۆ دکردن و نێزیک بوو ساڵا خوێندنێیان و دەست پێ بکە و هێ تشت دەربارێ موچەیە وان دیار نەبوویە. گوتش مەسئول خۆی تەربیە پەروەردەدان یا دهۆکێ ما گوتە ژوارە بێژ ئەم نزانم کەس بێ ئەم نزانم بێکاراتە گەلکیە داخوازی ئەمە گەلکیە کەس نابێژێ ژمەڕەوە دەبێ ئەم نزان وەڵای هەرێمێ و هێ پەرانە هاتنام دین پەری مامۆستای غەیریمەتین بەس ئێمە راتبێ مەگەلکی داخلی جامە هەوارد کەم ڕاستی وزارەتی ئەم هەوارد کردن وزارەتی هەولێرێ ئەم هەوارد کردن بین ژوارە ئەنو کاربن ئاریکاریامەکەن في موضوعها Rêveberiya giştiya perwerdeya dihokê dibêje got ji bêtirî 400 mamoste li dibistanên Kampa Domîzê 306 mamoste mûçeyê xwe wergirtine. Bes 75 kesa ez bi tiştekî jî amajekem ku 5 kesa ji wan jî muwafaqa we hatiye û demekî nêzik de ratibê we jî hêt em ezaxtin. Maynel werî tenha 26 kes. 26 kes ek listeye. Pêkolê berdewam dîvçûna berdewam ya rêveberiya giştî Cenab-ı Mamosta Abidî gel wezaretê Pirêka min bû wezaretê gel xet mübaşir gel me encûmenî wezîran em ê gel wezareta darayî taxvîn dike ku ew nivîsar jî bigihîte me ya resmî ku em pinêrîne gencîna parêzgeha dûkê de parê we jî bête em ezaxtin. 6 dibistan li Kampa Domîzê yek li Kampa Domîz 2 yek li Warsîtî her wiha yek li Kampa Gewêlanê heye. Rêveberiya giştiya perwerdeya parêzgehê dibêje got pirsgirêka van mamosteyên Domîzê pirsgirêkeke teknîkî ye bi tenê. Lê ya diyar li ber çavan got van mamosteyan ev heşt meha hê mûçeyê xwe wernegirtine. Pêşewa Behlewî, Rûda û Duhok.